Šampionska korida i teferić, polje Busovača i ovoga ljeta sa svih strana svijeta. Svi u polje idu na novu koridu. 3.7. godina ova u organizaciji mesnice Blaško. Spektakl koji se ne propušta. Dođite da vidite borbu za šampiona lake kategorije Bosne i Hercegovine između Garčija, vlasnika Zireta Ahmića, i izazivača neporaženog Kukana, vlasnika Envera Patkovića. Ko će biti bolji, ko će biti jači? Od ostalih super borbi toga dana izdvajamo neporažen Ljuban, vlasnik braća Šljivić, i Brizan, vlasnik Mujo Hrvačić. Neporaženi Odžaba Esko Mušja i Čupo, vlasnik Farma Fis. Pa ide dugo tražena borba. Macan, vlasnik Karlo i Perlo Stjepić protiv Perana, vlasnik Tarek Durak. Ide neporažen Tigar, vlasnik Blaško Galić, i Buki, vlasnik Dragan Radić. I još 15 borbi. Zato nemoj da te sumnja prati, obavezno svrati 3.7. u polje Busovača, jer i muzički dio dana ima da se pjeva iz srca uz goste dana, Nihadu Kapetanović. Kad bi me majka ponovo rodila. Pored Nihade Kapetanović zabavlja nas Jelma Gušo uz pratnju orkestra Marinka Milenkovića. Voditelj programa je Azem Čauš. Jelo, piće, svega biće za koridaše naše. Sve prate i svima šalju svijet sliku, samo najbolji. BH Koride, 4 udara, Narodni portal, Daniel Strukar, Srednja Bosna Koride i Radio 7. Samo vi dođite i budite naši gosti, poručuju mesnice Blaško. Dobrodošli, koridaši naši!